Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sihlushwa zilwane lana saqale sangabona lokhu ukufa amawindi saze sinjalo sifaka amawindi satshela ukuthi sihlala nesipoko la endlini saqala sihlala nesipokwe sabekezela ayifuni lezi zinto zilala empedeni masilele empedeni kwesinye isikhathi ziyashaya noma zilale nathi mayilala nathi sibona ngegazi ukuthi kuphume negazi kusena ama-sperm sabo azo lezi zinto alokhu okungethuse kakhulu ukuthi zithatha umntwana zamncelisa umpipi ngaboniswa ukuthi sengize ngaboniswa kawu2 ukuthi umntwana ziyamthatha mawukuthi ayikhona ukufika kimi ngoba mina ngisuke ngigcoba i-N3 ngaleso sikhathi leso yilokho nje umntwana naye akasahlala ekhaya lo owalanda izilwane ke uyabaleka namanje uyabaleka sibone ngathi kuphazamisekile engqondweni ngoba udade wabuyaya kuyambona ukuthi akekho right vele esimeni nala endlini nje lana nje izilwane siyayibona nabazalwane beyibaklinya nje nomuntu ozivakashelile ziyalala naye ngoba nalonto bazinadethu uzohlala la wesikole naye kwazi ngave ngathi akahambe ngeke lokho elala zilwane ngcono silale thina yilokho nje ukuthi sicela nje ukuthi nje uma kukhona ongangenelela asisize ukuthi nje siphume enkingeni yezilwane ngoba okunye sikwazi ukukwenza sesendlulile ezilwaneni zivalela nomntwana ke lona kube sephumelela emculweni zamvalela ukuthi labantu ade bezomsayinisa ukuthi athole i-contract emculweni zavalela nje yonke leyo nto leyo zayivala nethenda yakhe lo mfana lo satshela ukuthi izilwane lezi zivale ngisho ithenda zike zavala nje la endlini kwangabikho lutho zaqeda kwakudla zidla yonke into kwamali kwampahla sesiswele ngisho impahla sahlupheka nje lokho kubonakalayo ukuthi sekuhlupheka lokho sacela abazalwane ke kasi ukukhuleka ke ngoba ngathi isimo singcono ke sengikwazi nokuyofika eThekwini.